Amafaranga, imbaraga ndetse no kuvuga rikijyana ntago ari ibintu burya bigirwa n'ubonetse wese. Ni ibintu bisaba igihe, bigasaba imbaraga ndetse na karuswa rimwe na rimwe kugira ngo umuntu abigereho. Iyo uri umunyamahirwe bwo uvukira mu muryango usanzwe ufite ibi byose. Mu myaka magana yatambutse iyi miryango yabashije kugera ku butunzi butangaje, haba mu mafaranga, imbaraga ndetse n'ijambo rikomeye. Rimwe na rimwe cyangwa kenshi na kenshi izi mbaraga bahabwa n'ubu butunzi bakazikoresha bashaka gukora ikintu runaka muri rubanda. Iyi miryango ifite imbaraga nyinshi cyane ku buryo yabasha kugenzura ubukungu bwose bw'isi, ndetse bakabikora bashaka kugenzura abatuye isi ngo bakore mu buryo bo bifuza. Nguhaye ikaze wowe ukurikiye Sobanukirwa kuri Visual Radio ndetse no kuri YouTube channel yanjye ariyo Kayira Bertrand. Muri iyi video tugiye kugaruka ku miryango ikomeye hano ku isi, ku buryo urebye ari nayo igenzura uko isi ikora n'uko igenza. Nkwibutsa kandi gukora like na subscribe kugira ngo n'izindi video nziza nk'iyi zijye zikugeraho byoroshye. Ku mwanya wa mbere haza umuryango wa Rothschild family. Uyu muryango uri mu ivugwa cyane mu Iyobora ISI. Uyu muryango uvugwa cyane ko ari ugenzura banki nkuru z'ibihugu hafi ya byose byo ku isi, ndetse bikavugwa ko bagenzura n'iteganyagihe. Bikaba binavugwa kandi ko ubutunzi bw'uyu muryango bugera kuri miliyoni 400 z'amadolari. Ese uyu muryango ubundi waje uti? Kugeza n'aho abantu bamwe na bamwe bavuga ko ushobora kuba ugizwe n'ibivejuru kubera ubutunzi bw'umurengera batunze. Rothschild family ni ikigo mpuzamahanga gitanga serivisi z'imari zikenerwa cyane cyane n'amabanki, ukaba ukomoka mu Budage. Uyu muryango watangiye kuzamuka ku cyiciro mpuzamahanga mu kinyejana cya 18, nyuma bagenda bagurira ibikorwa byabo mu Burayi bwose. Uyu muryango mbere yo kuba igihangange byatangiranye na Maya Rothschild, wari ufite ubumenyi budasanzwe mu bijyanye n'imari n'igenabukungu. Ibintu byatumye anatangira gukorana na za banki zikomeye cyane, ibintu yaje no kuzanamo abahungu be. Babashije kugendana n'impinduramatwara ry'inganda, aho ubukungu bwari buri gukura ku kigero kidasanzwe mu Burayi. Ibintu byatumye babasha kwigarurira imyanya ikomeye mu nganda z'ubucuruzi mpuzamahanga bw'ibitoro ndetse n'ibyuma. Rothschild family irakomeye cyane kuko ishobora kuguriza ibihugu amafaranga. Mu 1825 bahaye ibiceri banki nkuru y'Ubwongereza ubwo bari batangiye gushiranwa n'amafaranga. Banahaye kandi inguzanyo Ubufaransa ubwo bari bamaze gutsindwa n'Ubudage muri Franco-Prussian War, ndetse barongera baha Ubwongereza inguzanyo ya miliyoni 4 z'amadolari mu masaha make cyane ubwo bari bamaze kuyibasaba. Muri iyi minsi ho basa nk'aho ibikorwa byabo batangiye kubigira ibanga, aho ubutunzi bwabo bamaze kubutangamo inkunga ku miryango ifasha abatishoboye. Rothschild family bidasubirwaho bafite imbaraga zikomeye cyane kuko bivugwa ko ari bo bari inyuma y'urupfu rwa John F. Kennedy. Ku mwanya wa kabiri haza Windsor family, ari wo muryango w'ubwami bw'Ubwongereza. Uyu muryango ni imwe mu miryango izwi cyane ku isi kandi ifite imbaraga zidasubirwaho. Uyu muryango ni umwe mu bifite ubutunzi buhambaye hano ku isi kuko abana batatu b'igikomangoma William ndetse n'umugore we Kate Middleton, aribo George, Charlotte na Louis, nabo bafite ubutunzi budasanzwe. Igikomangoma George w'imyaka 9 afite ubutunzi bwa miliyari 2.5 z'amadolari, naho mushiki we Charlotte w'imyaka 7 akagira ubutunzi bwa miliyari 4.3 z'amadolari. Uyu muryango niwe ufite ububasha bwa nyuma mu Bwongereza, igihugu gifite umusaruro mbumbe wa triliyoni 2.7 z'amadolari. Uyu muryango kandi uretse kuba uyobora Ubwongereza, unayobora ibindi bihugu nka Scotland, Ireland y'Amajyaruguru, Wales n'ibindi bihugu biri ku mibumbe itandukanye yo ku isi, nk'ibirwa byo muri Pacifique y'Amajyaruguru bya Tana, aho wari umugabo wa Elizabeth Prince Philip yafatwaga nk'Imana. Haza kandi n'ibindi bihugu nka Canada, aho umwamikazi Elizabeth ari no ku ifoto y'amadolari 20 yabo. Ushobora kubyumva bikagutungura, ariko se wari uzi ko umwamikazi Elizabeth afite byibuze 1/6 cy'ubutaka bwose bwo ku isi, bikamugira umuntu wa mbere wari utunze ubutaka bunini kurusha abandi bose bo ku isi, mu butaka bwanganaga na are miliyari 6. Umwamikazi Elizabeth kandi yafatwaga nk'umuyobozi mukuru w'ibihugu 16 mu bigize umuryango wa Commonwealth.
bikazamo bimwe mu bihugu bikomeye ku isi nka Australia, New Zealand ndetse na Canada. Ibi bigatuma uyu muryango wa Windsor Family ubarirwa ubutunzi bwa triliyoni 25 z'amadolari. Abagize umuryango wa Windsor Family kandi bafite imitungo myinshi mu bihugu bitandukanye, birimo amazu manini cyane ndetse n'imidugudu myinshi. Bafite kandi inzu nini cyane y'ubugeni, ndetse ikaba ari imwe mu nini ku isi, aho igizwe n'amataburo 7,000 arimo ibishushanyo bitandukanye by'abami ba kera, ndetse hakaba n'ikamba ry'umwamikazi ritatswe diyama ribarirwa agaciro ka miliyari 4 z'amadolari. Uyu muryango kandi utunze imbuga nini cyane ya Kensington Palace ibarirwa agaciro ka miliyoni 630 z'amadolari, ndetse n'ingoro ya Buckingham Palace ibarirwa agaciro ka miliyari 4.9 z'amadolari. Ikaba imwe mu nzu zihenze kandi zamamaye cyane ku isi. Ku mwanya wa gatatu haza Koch Family. Uyu muryango ukaba ukura ubutunzi bwabo bwinshi mu gucukura ibitoro ndetse n'ubutunzi bagiye bahererekanya nk'umuryango. Koch Family igizwe n'abaherwe b'abamiliyarderi, bakaba ari bamwe mu bagira uruhare rukomeye mu gutanga umurongo wa politike ndetse n'ubukungu Amerika igenderaho. Uyu muryango ukaba ubarirwa agaciro ka miliyari 100 z'amadolari. Koch Family yatangiye kwigaragaza cyane mu butegetsi biciye muri kompanyi yabo yitwaga Wood River and Refining Company, kugeza ubwo yahindurirwaga izina ikitwa Koch Industries kugira ngo bahe icyubahiro Fred Koch, umwe mu bawutangije bwa mbere. Koch Family ikaba yarayoborwaga n'abahungu be babiri aribo David na Charles Koch, benshi bakundaga kwita The Koch Brothers. David Koch we yaje kwitaba Imana mu 2018 afite imyaka 79. Kugira ngo wumve igitekerezo kizima cy'impamvu uyu muryango uri kuri uru rutonde, nuko Koch Industries ari ifite kompanyi ya kabiri nini yigenga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ikaba ya gatandatu ku isi yose, ikaba yinjiza byibuza miliyari 115 z'amadolari buri mwaka. Koch Industries ntabwo ikize gusa kuko inatanga umusaruro munini cyane. Bakaba baragiye bagura n'izindi kompanyi zitandukanye ndetse n'udushami twinshi tuyishamikiyeho. Zimwe muri kompanyi baguze hazamo Georgia Pacific, baguze kuri miliyari 22 z'amadolari. Ikaba imwe muri kompanyi nini cyane ku isi mu gukora ndetse no gukwirakwiza impapuro. Ikaba ikorana na produit nyinshi zikoreshwa mu ngo, zifite amabrand akomeye nka Brownie, Angelsoft ndetse na Vanity Fair. Banatanze kandi miliyari 7.9 z'amadolari bagura kompanyi ya Molex ikora ibikoresho bya electronique, ndetse bakaba banakorana n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cya National Guard. Uyu muryango ntabwo ukungahaye cyane ku butunzi gusa, kuko banashobora amafaranga menshi kugira ngo bamenye neza ko politike Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kugenderaho ihwanye koko n'ibyo bo bifuza. Ikindi kintu uyu muryango bamaramajeho cyane ni ubwubatsi bw'amazu, aho baguze inzu ya etaje 63 ihagaze amamiliyari n'amamiliyari, ifite ibyumba 4,000 igizwe na hoteli ndetse na casino, ikaba iherereye mu mujyi wa Las Vegas. Ku mwanya wa kane hakaba haza The Walton Family. Uyu muryango nawo uri mu gikomeye cyane, ukaba ufite ubutunzi buhebuje bwa miliyari 169 z'amadolari. Uyu muryango ufite kompanyi nini cyane ku isi irusha ubutunzi byinshi mu bihugu byo ku isi, ariko ni hake uzumva bavuga. Uyu muryango ukaba ari ufite amahahiro manini cyane yamamaye cyane ya Walmart. Bakaba bafite aya mahahiro manini agera ku 10,000 mu bihugu 24 bitandukanye byo ku isi. Bakaba bafite abakozi bagera kuri miliyari 2,200,000. Walmart ubundi yashinzwe na Sam Walton mu 1962. Uko imyaka yagiye igenda, ikaba yaragiye ikura kugeza ibaye kompanyi ya mbere yinjiza amafaranga menshi, kuko yinjiza byibuza miliyari 540 z'amadolari. Ibi bikaba ari nabyo bigira abagize uyu muryango imwe mu miryango y'abaherwe iba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kompanyi ya Walmart ifite imbaraga zidasanzwe, kuko buri gihe ihigika indi kompanyi yose ishatse kuyigira mu nzira. Iyo Walmart ifunguye imiryango muri karitsiye runaka, byibuza 1/2 cy'abacuruzi muri ako gace bahita bafunga ibikorwa byabo mu myaka mike. Walmart ikundwa n'abantu benshi kubera ko ibiciro byaho akenshi biba biri hasi ugereranyije n'andi maguriro. Bikabarurwa ko byibuza buri cyumweru
bakira abakiriya bagera kuri miliyoni 220. Umuryango wa Walton kandi bafunguye andi mahahiro harimo nk'iryitwa Sam's Club, ikaba ari ishene y'amahahiro agurisha ibicuruzwa bitandukanye, ikaba ifite amahahiro 600 atandukanye ndetse ikaba yarinjije byibuze miliyari 57 z'amadolari. Bashinze kandi n'imiryango itegamiye kuri leta, aho Walton Family Foundation yagerageje gukemura ibibazo bitandukanye byibasira ibidukikije ndetse n'amashuri, aho bamaze gushora byibuze miliyari 1 y'amadolari. Uyu muryango kandi wagiye ukoresha ubutunzi bwabo mu bikorwa bitandukanye bya politiki, aho bagiye bashora amafaranga menshi kugira ngo hashyirweho politiki zimwe na zimwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 5 haza The Morgan Family. Kugira ngo uyu muryango ugere ku rutonde rw'ikomeye ku isi byatangiye mu mpera z'ikinyejana cya 19, bitangirana na Morgan mukuru, umugabo wamamaye cyane muri filimi documentary zivuga ku mpinduramatwara z'inganda muri Amerika nk'impuguke mu mabanki. John Morgan yakurikiye ibirenge bya papa we, nawe wari umunyamabanki. Ibi byanatumye abamwe mu banyamabanki bakomeye cyane mu isi biciye muri kompanyi ikomeye y'imari yashinze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya JP Morgan and Company. Ariko iki kigo cye cy'imari ntabwo ari cyo cyamugejeje ku butunzi bungana gutya gusa. Mu mpera z'imyaka y'1890 yatangiye kwibanda no ku nganda z'ibyuma. Yubatse umubano ukomeye na perezida w'uruganda rwa Carnegie Steel ndetse aguriye kompanyi kuri miliyoni 480 z'amadolari. Aya mafaranga yagereranyije mu gaciro k'ayubu yabangana n'ingengo y'imari ya Amerika. Nubwo yashoye amafaranga menshi cyane aguriye kompanyi, ariko nawe yamwunguye andi mafaranga atagira ingano. Mu 1901 JP Morgan yahuje kompanyi ze z'ibyuma azigira imwe, ayita US Steel, kompanyi ifite agaciro ka miliyari 1.4 z'amadolari. Ibi bikaba byarahise bimushyira ku gasongero katari ak'amabanki gusa, ahubwo no mu nganda za gari ya moshi, ndetse akiharira 60% z'inganda zose zikora ibyuma. JP Morgan kandi yari mu kanama k'ubutegetsi muri kompanyi 48 zose. Ibintu byahaye ububasha bukomeye umuryango we mu bukungu ndetse no muri politike z'ibihugu bitandukanye by'isi. JP Morgan kandi yari mu maklabu menshi atandukanye, aho yahuraga kenshi n'abandi bagabo bafite ububasha bukomeye muri sosiyete. Yanashinze club ye bwite ayita The Metropolitan Club, yari igizwe n'abandi bantu batandukanye b'icyubahiro nka Cornelius Vanderbilt. Morgan yageze kuri ubu bubasha bwose biciye mu kuba umucuruzi mwiza, bibakabishobozwa nuko yabashaga guhangana n'ikintu icyo ari cyo cyose cyamugiraga mu nzira. Nyuma y'uko JP Morgan yitabye Imana mu 1913, yasize cyaje kuba banki ya mbere ikomeye cyane kurusha izindi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'imitungo ifite agaciro ka triliyoni 3.7 z'amadolari. Ikaba yaranagiye igura andi mabanki mato mato, bikayigira banki ifite agaciro kanini kurusha izindi zose zo ku isi. Iyi banki kandi ya JP Morgan ifite ububasha bukomeye cyane kuko igenzura zahabu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ikaba ifite n'ubushobozi bwo gushyira ku murongo ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe bwatangiye kuzahara. Wakoze wowe wabanye nanjye mu kiganiro Sobanukirwa kuri Alpha Vision Radio ndetse no kuri YouTube channel yanjye ariyo Kayira Bertrand. Muri iyi video twavuze ku miryango ikomeye cyane kurusha iyindi ndetse inafite ububasha bukomeye, bamwe bakemeza ko burya ari nayo ishobora kuba iyoboye isi. Sinasoza ntakwibukije gukora like na subscribe kugira ngo n'izindi video zacu zijye zikugeraho byoroshye. Amahoro.